Glavna tema svih domaćih i svetskih medija poslednjih nedelja bio je kraj 9 godina dugog braka između Ane Ivanović i Bastijana Schweinsteigera. Razlog kraha, prema navodima bliskih izvora, jeste Bastijanova tajna veza sa Ester Sedlaček, ali i šokantna afera sa Bugarkom Silvom Kapitanovom. Da je razvod konačan potvrdio je i advokat Ane Ivanović, navodeći da su u pitanju takozvane nepremostive razlike. Novinar Kurira boravio je na Palma de Majorki gde je, uz pomoć dobro obaveštenih izvora, došao do ekskluzivnih fotografija i informacija o novom životu bivšeg nemačkog fudbalera. Bastijan sada živi sa Silvom Kapitanovom u luksuznoj hacijendi na samoj obali mora. Nekretninu rentira za čak 50.000 evra mesečno. Hacijenda ima nekoliko hiljada kvadrata, više pomoćnih objekata, bujnu vegetaciju, gustu šumu i 24-časovno obezbeđenje. Do nje se može doći kopnom i morem, odakle su nastale ekskluzivne fotografije. Kako saznajemo, Bastijan je Silvu dovodio u ovu nekretninu još pre razvoda. Upravo ovde su provodili zajedničko vreme dok su bili u tajnoj vezi. Nedaleko se nalazi i plaža na kojoj su ranije uhvaćeni u prisnim trenucima. Do nje se može doći kopnom i morem, odakle su nastale ekskluzivne fotografije. Kako saznajemo, Bastijan je Silvu dovodio u ovu nekretninu još pre razvoda. Upravo ovde su provodili zajedničko vreme dok su bili u tajnoj vezi. Nedaleko se nalazi i plaža na kojoj su ranije uhvaćeni u prisnim trenucima.